Iwar kamare ringa. Kasi dia mawaki. Wala ko fasa mo na nga vai. Kasi dia vai nga tawa de talang o tusa mo le ana matoi restaurant. Ole fato fama ni no le yai. So se upu no ai over do mare limas fulu no matua. Limas futa usanga no matua o faunga. Wa taurona vea ma upu tu mau. E fa popora to o dictionary fasa mo. O so sixeng ya. Yeah. Tasi la le upu le la sa ili pe fatu mo wina o le fasa mo ina le mo wate. Mo wate ya wa o antelu la o fa ma wina. Le mo wake o le overstay. Ya tato o se tofo le ona nafi. Sa talo no ma sa no ai le sunga ya Mr. Falai. O nei o le asa wai male animal fries. Mato watu ya America. No waru le mo le taimi ave ia Mr. Falai po King Fried Chicken. Se ave fatofo ile si o favorite ngai o America fast food ta o le in and out. E ila le la to wa me ta o le animal fries. Le pisa mai sa mo animal fries tu ro pena. Ora ko fa ko fro kam ai fa mai ke ro la oi. E sili ala la ngai le se animal wala ngai sa o e te ro para me ta o animal fries por mea o longa winga o se o squinga fries fo ile fries e fa ngai animals. Ya ngole la ata usami tangata o fe mo le ngonga America irango i Victorville Victorville in and out Victor Fry a veces le animo ko le Victor Fry ya le ala wa mai luma o ipune le sa ku kani ya la ato sila mai la nga le fa wide the camera excuse to see the legs ole mafuanga wa wide the camera ona se o mai matu o fainga ruenga se ka ko foi ko ave le honest opinion o tangata la fa fonga mai to tele so la ka ko fo ya alela sauhana i dunga malanga demo ke ele saula kal e ko fo makar ko camera e lo foi la tuno di tato io me la o ya e ver chips la lo ya le na ya okay fam tantala king falai fam tala fe meli ai se ko fo ko ngai le mafanya mantu asi sila mele tunu ole te me mo ne ole wa fatino ina vai ngale i New Zealand po okilani le pen no to sila o faila o live so ole animal fries pawale men o fighti o ile vaenga le o America fa mai ole animal fries ai ole to fotu yai yang ale chips male sisi ya male yang voile yang au sainga kama mangore kong ilunga ang ma fa there where's the animal where's the animal so now le voy animal so afisili la por el animal o le chicken le chicken tato animal le voy so te mo la le fa yo na o fa ta i nei New Zealand ia ole tato company Blue Wave por Tautai le mo no tofo tato menu fole nei okilani ole animal fries tato animal le faunga o le chicken Pai makau mai lunga so now pe fam le ala wa sa ora de ngoa le ala wa sa ora ngoa animal fries so afisili la kangaka o le animal o le animal o le chicken so ko ko ise sia wala fa ngofi animal chicken fries ia ole baenga le ia tato menu fo na le weekend nei i merpone Australia lo ia tato baenga le por tato animal fries e fai ngoa ya Mr. King Falai ka ko fries le ele la tu e fa pe tu animal fries e fa pe mas ka King Falai fries ya ka ko menu fo nga ai o ke masano
kau sa sabi pe ia ma o nga fa ai o sa mano sili lam ta o mo ri ne fiafi ile avea fo yo o me fala o tele ta leni le ia le o mana fa ilo fo to fa ia asiata o tai fono le vaenga fasi Melbourne so le neila fiafi o te fa nga ina ne va noi to fa manato to el tato fontanga ile asa ne le la mataina tato fontanga mo tato recitala fo ai mai se o le fa mau popoina o le tato lucky 90 numbers po le tato lulu o le ase ina le ile aso lua se furuma le tolu al masina fo mo ila to uma sa fa tawino la to pepa le tato lulu le ia o le aso lua se furuma le tolu al masina fo honest feedback sa tangata. Matamaya Hannah, you go first. Yes. How's the animal fry? The animal fries? There is more animals than fries. Very beautiful chicken mixed with cheese and barbecue sauce. Am I wrong? Yes, am I right. Yes. I am a huge fan of barbecue sauce. Anything Texas barbecue sauce I love. So it has a good smoky flavor, nice cheese, and more animal than fries. So 10 out of 10. Thank you. Love it. Yeah, tawa. Foro ilau ai bang fa forma le ku o le cheese le ku ai ma le sosi le pe wa o fa nga wa makwa ma ga ia le flavor le o kuka Mr. Fly King Fly so o le foi ma ga ia ke le o mo ma chips lai lalo. But I think on the phone or kabanga or manga or the cheese mal sauce. Yes. Saucy right. So Nala rating. Nala rating. The food is full. Okay. Papaya. Oh. Peko ruang ya wipu fa ko ha rating. O sisi le tau ngare sisi New Zealand. O sisi America. I knew it. Yeah. A yellow cheese. Yeah. It is a white cheese. So I need 2 more plates. And I take home one. I find also feedback. I will tell you. Mga wea school. Okay, Thank you, Anna. Thank you, Mr. Thank you, King Falai. Thank you. Yeah. Ora ase fera umea. Okay, roai e kanga kala o matua na maya. Yeah. Pa fa tele lava. It's all part of promoting and promotions. Yeah, ole kama folia. E lo fe kama ki sa vai le. Animal fries. Ono winga la amu yo to mele pone. Ole makuwa ma yo taste. Yo. Toi fe no umata to proclame esi fa uma fa le. E o tiro ese ana me na me tofu ese na me a ver fale ali ato. Yeah. Ole to mai malau sila wa me moni le fa au funu. E a fo. Nga e ko fo ai o le animal fries le yo America. E so ro e kilo le wa e fa mai on me tua man ya e tofu. Ole ngara la utala. Ole e se ko inga recipe fa fenga e kango fa recipe fo ile lo ma fau e fo ile animal fries le sa e to fo o ya ma le wa sa ro fa yel melia kuka Mana ifa fsile siata. Ita malanga lenta o. Sa yai alo ulangona ele ifa apea na lo walu tau na fata unu. Ai lo fa mo nga sa yai pe ale no tala no tu fo ia te oi. Ina o fa longo ile upule animal fries America. Na o mana o pena o na o te fia o yai so tofo yai. So o lengo fa longo a mata ona popular le animal fries America. Le ala na o tam fai la vai mo se va no te tofo ai ina o tofo ai. O nganga o ko meki ai le lo ma fau le me ta on fai ai la lo fa mo moenga ia o sau ele ngata tamalanga ia o sau ma mai sa o mea o nga
ia o sauma mai se mea nga mai America o te fai ai Australia so o le vaenga la le na o na wai o ke fia kofo ma so como fai vai po le ale fainga le ala o tau fai le fai usa ele tu sa le visa pila le animal fai si America ma vaenga le te fai wai mana tua foi o te tau mawhai e kopi e una mauria ta ita tula fono nga ne fa pea ai e simila malaka ika e fai e ka ika la ka ia aikia malaka ika fai ngai ka fai ai so ese la wa le wa ka usami America le la wa ka usami le wa ele animo inu so ele fa pea la se recipe kopi o nga olai ese ia tele tangata ia wa fesili mai pe mawani nai plates fa tau ia no winga mo o to melpone o to le na lo fa ka wot kamale ai mo mato New Zealand on sai lo no wala va ma wa male ya to to wala va ma to le ko fifia ile fonga nge po fia a monsieur so foi male animal chips le ka kile ko mo se sponsor e ko ka wo ko fa ka wo ko oi fa tai wa mana dua ole tasile main sponsors ol tato wa proclamen nei to te ai ia ale vo to ma tola esele tau ma fone ile tato live esele real dinner pe amai al tato wa sawa o ia wali ia la nga wal pisingis tulanga o vala ulia ai nei tanga la ule la mai mo mai nei tanga tana sota mai atia ia I le tulanga fenga malanga mai mo si fi fo totili yes ai packages fo le e mafai ona malanga mai ia le fionga fa fonu ia tau bena e confirming al vaenga le I fa be mai nei tanga to wai sia si maftanga na reach out me tau le to ne gilani fo se la to fundraising fo imoleanga I luma e finangalo la au mai ia no tali la ia ele na Mr. Falai'S to te au mai malona fretua ia ma session na lo la to family business e o mai fo ile e a to mana o le mesidi ma le meta ai le se me foi le fa pe ko ke u ia la fa mo le mole ma le am fa na sa go tu la le pe mo mia la o una fa fo tu ne mana ia le fa fisili asiata le wa ele o le fo imma saniona meli mai tanga tarvaenga lea e mese lawo me fundraising mo le sila fia le pa ia male mamalu so tato atu nu o mai mo fa fonga mai ne vaenga la fia ele fa pea ele na o e malanga ato nau I se vaenga siliona le leima fa tau nu wina e mato ele se nga yoinga ale inga por community ia o le vaenga nai mafai ona o malanga atu mo lo to o dua mala fa nau wa o le nei business ele o se business po se company o le family business so o le tau o mato inga mala fa nau so wai lo o mai la to le vaenga e fatino ele mafai ona o tu le falaia o to e vala au asiaka fisi mai ka pakeka ele mana o mia temina ele mana o mia tulanga na so o wai a o te me fata no fa mo wai lo ala vai tangata ia no na ia tulanga ia saunia uma pe au mai uma ia vaenga te me ton fata no ai mo le fesota inga o to si la fia pa ia man mano so tato watu no o le temine ua ma va alua ma le to fa le vaenga malaya siata so se mea lava pera fata inga na inisio vaenga na inisio o ilato sa meli mai lo malanga I Brisbane fa mai pe fa se papa kiu fa le ai ele se papa kiu e fa I Brisbane ona o le tudanga fa pe o lo ia ile package to pe a fa malanga ele ngata wau o le tautai ia po le to fa ia Asiata so fa pe ia ni fuanga po ni fundraising o lo to manana o ia fe so o tai sa o ia Asiata ia ona tu ina tu le vaenga to ma le package to ia wa fa ta nu ina fa mo pe o le fa ta inga ia o le fundraising le ma malanga I ma Asiata America
ke se foi le package ato fati no ino le fofanga ia esa tua i se tulanga le lei o fia uma ila to so va nga na fi fa mala fa manino le ne fia mo le mai mo fa fonga mai pa ia man malu so tato atu i so se tu le lalang malo fa taia fa fonu ia o le ainga fo ile le tato wa fa la wiloa me se fo ile atawa ia no winga o ta ua lava e pito sili o na mo ile to fo ino so se o so se ta wa ftanga me vanga pena ta ua o le winga yo le fa metalanga e ato na ule ile catering o fa ingo fie i o le unanga fo ia le ale sunga ia ile likuka e fa ia le pakeki ona faile o le fatau e fetau i le lei ia malitulanga o fa moi ia e vatu fo ila na tu walalo wailoa e le fionga fa funu pe fo ia o le fa moi na mamalanga ai malitelo vai ngo fa moi fa tonuina por a fo fie kele lua se lau ko se lau fa se lau lima se lau pongo se lau maru i lunga fa pena ia e fa ngo fionga ke tale e le fionga fo ia fa funu ia tulanga fo i o le fa moi nga ia tato details na vatu lunga le tato fa lawi lo le Jeveka Island Taste ia o te lo pena fa mari nonga ole ale mafu anga sa wile ngole le Jevek le fa ngo ai lo business walanga ole swafa ya Mr Falai'S pe ono swafa fo ile wailo ai lo kuka pe so swafa fo ile le te ta o te tafao ai foi le de atawa fa de ke ai ingoeva io lo na ingoeva a le ngoi o siau foi le home business o le Chevik if car can you put up the lepo family the Chevik or the local ai also avatule ole ale mafu ango lengo pesi ngoa ngikia ole ko ngai ngoa ai ke sa mai sidi savani ia sa ko kevo fafta ia siata mana ia fafsiri le vaenga lea ina ia mafai ona sila fia le pa ia man mamalu so tato watunu i pe mai o Samoa ele Samoa le ngoa o le matu inga o le afa Samoa afatonga ia ele o se afatonga pele o se ngoa tonga fo le ngoa le o le ngoa le ia mo le mai mo fa fonga mai le pa ia man mamalu so tato watunu o le ngoa le sa matu tu fa tas le taimilia lua falima taimilia na le to lima le matou ainga so nga wau o lo ko lua mala ufanga ko kolu so o le tei la le amakai o Jevik le tei le o tuna ia o le ngoso watali ia tuna ia o le ia o wau eli o le vi o lo wafinge makua vaila ole ai ya ole ngone se matou ainga wa isa ai fa pu ya isa ole keila ye kafu pe au mi moana le ngotonga la mai yo ole tora lo ngolua au wa le tora lo ngolu le fa ngau ngi usila ila loi hasting ya o janen la ye male chenga iluma ko fa kasi lo wa kemile ngar ko lua fa ko lima ma ko fa kasi lo makanga ma ko ingoa ai fa wa ilola i le ingoa le o le menga le fisiringi ka ngaka fa mala mai o amakanga ma ko ingoa tu fa tasi o na maua ile le Jevik piko luma la ia ilma mangule fu Samoa le piko ikua ilma mangule fu akonga longa winga sila fie tangata o le ainga e lua iku Samoa de tonga ma fa lo ma ile le man ia le tu o le asa oe le tu so fina ngalo ilo e va ai le ngoa ai le fa mangi ngo me fa pena i non fa ko ma favore per kama iso piko inkia o so piko Iraq, Morocco. Lele mangai kele Somalia, Sudan. Esa ora so ngari le ata malanga mai lo me pongi. E ela le fare ainga ko kongo malava le ngo wafe o ke vai ko finge sa mo si ngari sa mo le ku ya ngo wafe la yu ke e fa ka we sa o me ai
Oh ya fa ko finger fa mai. Oh, I thought you are India. Fa ko no I'm Samoa. Oh fa Samoa lo ya. Fa ko la me fa mai o le ki fa mai fa. Oh fo ringa ma fa fo ringa o India. Ya la ka mo mai o le fa pe se. Se le sa no a Godfather. Wa so se tangata mo va ai lo sunga ai ono le te mire nei ono wa i lo u mo le ale ngata fo ile te refuge to la fi wa i lo mo le si na mai ro to te ya. Al memoria ava ai tangata lo sunga nga ele muri ala ku o Samoa ale to ai mo pela bela ma ngi America ore kero ka fa pese Mexico ia ai foi tangata fa pe o ese alapi ia wa ki foi lai lau ava matula ka uma o lau pupula o lau ata o winga piti fa ale kia Fato me vaenga ye fa tala in sau malai ngor pisingis Chevik ya o matua foi lele wa fa dile na fa betangata sole orka pisi afa le pangonga ai wala oskadia e tomu le pangonga eyo le fa me maula ko ye pisi terrorist Chapo meka Makakasya palaka. Si Maro ka para. Ora fare ka ko fa ku fa na vela ya. Kamu la habas. Pisi ar kaira ka ya tu mai Ora me ate ma pe o ngole la lu ma fo. Ora lu fa ikeke ala I fa pa se pomu ya oru. Ai do. Fato a ova ayalia. Fato ova ayalia si ar kaira fa me mari. Io voglio le feferoki. Ele se pomu pe a pa se pomu. Fato a tava ayalia si Hamas. Awala ngo tangata e pe ke vai ro ke fifi. Ai paura tangata tava ai. E te vai e no e pe tangia me. Io. A tangata fo ila ka fara a se sivala. Soli. Iki ro orka ka o siva te vai se o sofa pe o e tau le ni pona I violo tino vai tu. No, ko vai siva salo me fo le la fingo farao. Ore tau ore pe vai no pe tatu no e tia fia. Ore tau o vai ngaia. Ia ma fai un ko vako se la ngona fia le tangata. Awa a tatou mo se ata por fia e ke ia wa ngalo me ngo kai ya ela ngia fia ke rore ko ke le vai ngoro ko e kala ko fala ru ma ka fala palaka ke musuala ke songa fai ala sa sila ya ko fala pe ala fa pe ele si le sila tula ya e fa fu afa pe mo huru wa taimi fa to ai ringi ka esa vari me maranga suki ai ro fe ko ala sa to ai ngatu nu te fo e te vai e to ingata sone Alapi. Ile hali Alapi. Ole o nga fo linga. O lunga hao. Kingo lele. Ai me se foi la longa vainga. Ola nga vainga. Ala vou ia ka uro le o ko franque io a pari. Ola vai. Leila se será ka uso ora alapi. Alapi. Ele ela o la uva ai pese Italian pese se mafia pese mafia mop foi lá le o se mop foi de mop mafia ila uma venga moa Australia la uma venga moa Australia la kuro walo fenga venga le vainga le fai le hem o vainga o la ko pu der falenga o vainga au patoki au ke fa longo la le upu le mafia ila ka malongo sa o la kai pe ya la ka fa la foding o mafia ma ai ora mafia ka ka fa ku fa la ve isi kai ia ala binga na lutu toi e tasia la uva ai pe afa pe skanga ka makete I masangi ai sa vadi mai ai sauna kama marko inga pulola mane ako kasia la uva ai kamalea ma kamaya le binga binga la utala o kere fia mess around with
Kama vika kire fia korosia kama ia. Pau le leo. Ore pulu. Kama foi e ser pela uelia. E ser pulu kala loa. Ai loa lima. Ku se savani mai. Ala ko kong. Le kong. Kong kang. Nga para me yong au kafa. Nga pa ani yo ha. Ele se mafia la. Tiro. Ole animal fries. Ele se mafia la animal fries. Animal fries ça c'est fou. Oh la no. Pero la o que mira yangi do o yoro la ngai se mafia o mafia le yangi ai mana tua mai o te whakatala le wingo o so sa vali la sa wele i loa lima ngal pelo wele sa lui wai mafa kala loa malu oi ma le la ale ka uri loa maka puro le fa ka maka fa pe ma le la le ala sa vai pa singa me foi angi do Orang kira aku ngar pela wala sa duwe o man ma topo Oke, ego ya no aku bisa ini mau fast. Boleh aku mau pingi ini mau. Eko ga ini mau fast ma vecina wari. Aku bersih dia ya di pai di pasal favor mau beri que aro aku esa magai me ngopi. Fa pesa monisteka sa mo. Wah, tolong mak, faham bosan coba. Soalnya faham udah bang, ada vita total mabang, kemanangkai. Asiata mali tawa fa tele neva no mata mo fi. Ese ferta o tato ia vai ngai pion tato tatan no ya. O le winga la utala, ia mau le fia mau se ata. Awa pe a e mau le aka ia onga ke a umarola io mero mafau ne ia vanoa po ne ia fiafi mole nga fa tele fa nga ina le ne ia vanoa silio na taua avano fa au avanole au maua ia mfaio no maua po kalama tautai ia e mese tato company malo se wave ia e maua ina ivaenga e tu ina tu ai fa lau tele ina le tautua ia o ia tonu i melpone ia le nga fa tele avea fo ni nei taimi mo modi e to ia nga fa tele la i ma ainga pa anga masani le tatou company i o lo lango ina pe Mr. Falai mana tau mafainga mo le atu le nga fa tele family tele le li lo to tapu inga e mai se ainga o mai se na yo ainga o mai mo mai sili savai sa paitea sa pali manono ma sa fa to fanga fa tai talo la o to talo ma to tapu inga manuia yo ma to fai vai nga ta fo ile o le to fai a Asiata le vai malai ia mare sunga le atawa fa tai lo to talo ma le anga poni ia me fai ona fa tau no ina me fai ona lo to tele a usone na to te tu ina tu mta o pusidi on tau a ware mai mo fa fonga so tatu watu no I so se tu le la lang fa tai mo wa vandore ne fiafi ia talo pele ali maua pele ni mafutanga se taimi ia ai lo fatele atu Mr. Falai moto u malavale ne fiafi fa to fa so fo ne fiafi ia tawa sa no fo ye ai we to ma vai mari so ya ma volo fa kai wo mo fo ngia ngo ia me fo ia no ko fa kere mo sponsoring fo el po kala mangi ia alo fo ko ia ko ulo fa nga malanga kirin ka ko kupe pa ko ma lo fa tai ia ol ma fa mru fo de na ma fa tai fa leo mai ta ele loto malenganga ia on behalf of the fionga di polisili le fionga nga fatasi foi mono anai ia maten male pulenga fa le tofo ia Sahara mi se fo le tato ofinga luenga ia le fionga fo la no fo sia sa mo misa pida ia mal tato ofinga luenga mole toi ma umle ataua mi se fo hanna makala ole toi fa ma lo mar fa tai e tato te tala sua ma tato wa tantadie ia ai e fai loi fo ile mafana fana fo ile maftanga ma le fo itamari e le tu oi lalo ia sama fai nga le fionga fa fonu ngol swa fatausi ma tu fo ile sur tanga lo le papa ia me se fo ia am to nai ia nga tu fo ile la ta tu la faleli a tu tapa au la tu tausi tu la faleli a fiu ia ma le sa funu mi tu lu niu ia le tama tu manava fo e fale toi
io matou sa tu paitea wa Asiata Samuel oi ya fio foi alo lilo mayama ya teina ni foi sa valo mo ma so fa fautea ya mamalu la tawa ya manisi o fio anga ya me se foi ona fa tua fa tai luisa ya me se foi fa nau ya o tali mo mai matapu tapu mai i o ya Melbourne Australia keep up the great work ya me se foi o tu ino le malu le tu fa tai foi long soina ya o le tatu proclame ya fa malu lu foi sa mo ya tatu talie ya un sa la serious tatu o si me fa le nganga ya o si tatu fa soa ya me tatu talie o le vai fo le